welcome. Ja, maar goed uit. Nou, maak je. Kitty, Kitty. Kitty. Nou, maak je. Guys. Kitty. Kitty. Kitty, ngamu eres. Leva guia, va. Buen pantalón. Afando la sombra. Guys! Prova to me, eh? Sangapi, uzakera mazicara hanze. Yes, you're welcome. Phineas. How are you? How are you? Kiri umwana yitwa nde? Where are you from, Phineas? Mama potru meseniz. Başta geliniz. Meseniz. Musa nece Portugal. Kafamı tam. Ama ya. Calma sana. Calma sana. Tukaj ga tukaj fotozarje, ne može ga frako. Čudjen del. Sinari nabonye aba. Yamuta. Yamubwira abantu. Asante. Myaka myinshi. Gracias. Yamusa. Myaka myinshi kabisa. Yamuta. Asante. Kamubonye. Yamusa. Yamusa.
Meze neza. Grazie. Yamaze abapfuye n'abasha. After marriage, you can go mansion. Ariko iyo Paris ni sawa. Turi kumwe na Ngabire, turi kumwe n'igicaniro, turi kumwe n'abanasi. Gasi hot. Turaje Gisenyi. Hoteli zose tuzora abanaziri turahari. Igicaniro turahari. Abanaziri mubiri yashitse. Kari welcome. Iyo Paris Napoli. Paris. Davi uragi, dagiye. Sony TV imbere yawe. Sawa papa. Tumeze neza. Nyokiza. Kiri karakoze cyane. Twarabaye. Umubiri twarabanye twese. Ntawapanga indi twembi. Je narapanze ra. Twarabarasa. Kanombe no Museveni na Mubi. Hahandi. Akanari n'intoki muri yagi. Esakiri. Wakuruka abantu wapange ho. Okay. Reka jewe indagwira n'indagwira. Okay, tubwire ikupira kabiri. Okay, none se Museveni. Mubiri ninde kuri wowe n'umuntu reka mansobanure kiriya kintu cyo kuvanga umutungo twaravanze umunsi dusezerana gusa jewe n'umugore hariya imbere mu rukiko ese niko bayita remero yese hariya ikintu narade nibwo cyerekezo iriya cano yanjye ugiye kuyihuriza hamwe ivuga Museveni NS izohita izina muzoribona kandi byose birasohokera rimwe n'indirimbo hanyuma kuri mubiri twari tumukumbuye inshuti yacu murabizi uretse no uzaruvuga ngo zo gupangirwa mubiri ni inshuti yanjye magara murabizi gusa ko numva ibyishimo ko tugiye kumubona kandi twari tumaze igihe tutari kumwe ariko mu by'ukuri turishimye cyane hanyuma mwakoze cyane kuza gutera umuvandimwe hanyuma dukomeza dufatikanye kuzageza umunsi wa nyuma iterane mwese abari hirya no hino tuzokwambara amakoti Napoleon Kam ahezuke neza tuzambara amakoti umunsi wo kwambara mubiri representa mubiri w'abanazi ku isi icambere itangazo ni representa w'abanazi ku isi nije protocolo wibi icyo mwazo mukimenya representa w'abanazi ku isi ni mubiri perezida w'abanazi kandi Kigali ni kandi makuru oya nta separation tayo wowe uza amakuru y'igicaniro tayandi uzi kandi makuru akoyangaye wapi ayandi sinazi aya ni ay'abadayimoni kazi none icyo nashaka kuvuga kado winano tugande turi batatu none
kino gitanda cy'abayede urakivuga iki kizobejo iki giterane cy'abantu ni bibiri Where kuri Ignite wa? yego Ignite zaba tizaba 23 kugeza Icyumweru cyose. safisha Ignite yasohotse yarasohotse Ignite ariho turabatumiye Tayisire ariho Rutayisire ariho Bishop N'abandi bavuye hanze. bafisha tuyivuge n'abandi bazungu tuziga afite ariko abantu tuzi ni Bishop na Rutayisire tuyivuge neza Ignite Singapore ignite meaning of ignite ni igiterane gitegurwa na Foursquare n'ishurwa Bishop yagize ni igiterane mpuzamahanga kiza kizana abantu baturutse kure n'abaturutse hafi kikazamwo ububyutse bwo guhimbuka nicyo Ignite isobanura Nibyo. Ni yes. Nibyo. ngarabafashe ko ndarafisha Ignite afishe ngenda yizi narayibonye afishe abaganda bari abagande bazi bari oya Kenya yewe turavuga abo tuzi nyura dufite Africa Ignite Connection 2026 Love in Action urukundo mu bikorwa yes rimwe John 3:18 niyo nsanganya matsiko icambere turashimira Professor Dr. Fidel Masenga ndetse na pasiteri wacu Solange nibo bahostinze ico giterane kizaba tariki zingenda kure kizaba tariki 10 oya 23 donc kizafata icyumweru cyose tuzadusenga kuva saa 9 kugeza saa 3 z'ijoro Bishop azaba ari kutubwiriza aduha n'amatangazo abatumirwa se vuga abatumirwa abatumirwa hariho Apostle Alexis Mitala from Uganda Bishop Keva Nyamwe Kuva Kenya. Komale from Kenya Pastor Sinasi Collins from USA yena ngamba nke aba bazungu nibo umushiti wa ubye wiwe nimba ari umushiti Revera Dr. Antoine Rutayisire umukozi w'Imana ufite amavuta amatimu ni menshi babandi ngo bafura amatimu ni menshi nasanga ngo pastor seminar abanyamerika kabo abanyamerika Harimo umupasiteri witwa Stesi uvuye muri Amerika. Umuzungu. Stesi umuzungu arimo. Missionnaire. Ni missionnaire mugenzi wawe. umusoneri Ni missionnaire. nonza kera inisho Tibarimo. oya banzu umuntu bazaza yeme Imana ibamugisha muzitabire hano kwa mubiri bindi mugiye kubibona turabakunda abadukurikirana turi abantu bakunda abantu niko Imana yatureba akabazo k'amatsiko kanyuma turi kuri Suni na Frank ese kiri hari ibintu biri mu kuducana bamwe bavuga ko yatangiwe nawe abandi bitonde buriya ntubona yafuse muri Kenya nakubwiye wayitangiye yego hari igitekerezo kiza mu muntu ariko tuba dukeneye wa wundi ijisho rya guhumura ukavuga ngo banazire urashobora guhumura muri kumwe urugero uko igicaniro wagitangiye yego abona igicaniro abanaziri bivuge neza turacabisesengura neza abanaziri reka go to the point ukuntu abanaziri bameze guhita mwumvira watangiye ahubwo mushaka navuga ko ari pasiteri Kado watangiye okay ni pasiteri Revera Kado watangiye kubera yuko abanaziri babayeho ku mpamvu zo kuja mu gatatu muri wa gatatu twabaye abayumbe ariko umuntu bitangije umuntu utamubiri umuntu utasankara twese twatangiye kingi we Sankara